Ngibona umeya wethu eMthonjane uBabubiyela akufike kuwe la bezitha mina ngabe sengingafika kuwe mina kuthiwa ngihlaza cishe nawe ngabe twazi kanjalo angikho hlaza iqiniso nje mina ngeminyaka u4 eMthonjane ngingaperform khona kodwa kuhlala kunemicimbi uMthonjane wazi ukuthi makunemicimbi kufanele eMnambithi kufanele eNkandla kufanele eMdletshe thina silutho ngiyathuka imangona amabhodo oMthonjane ukuthi uMthonjane uzothi ngomalume noma nihlala enhleni naye elingamazodo kodwa kubekeke icala ndabezitha ngoba bakhona abantu owabakhipha ukuthi besinake njengama-artist kodwa abasinakile ngiyabacela yabona nje uma umbonela akumelanga malume ngabe uze wafika la nani senifika kanye nobaba uMsweli kumele ngabe nini nazi ukuthi umalume udlile uma ngiyaqeda umsebenzi ukukhuluma nje kumele ngabe nina nathi umalume udlile umalume uyagula umalume uyakanyana esibhedlela kodwa anikwazi lakho nazi ukuthi nje makumele kuyovota kumele thina sigijimeke siyobusa injovi yapi siyohlelo kwenisweni funa sikushona leso sikhathi ngishungu nje kakhulu kabi mina nje mangona amabhodi ngivule isilonda ngoba mina wangisiza ngalutho lento nje mina ngibuka nje ukuthi nizofuna amavoti umalume ugulela ngithatha ngemoto ngifakele baba uMsweli petrol nana indodakazi yakhe omunye umuntu engaziyo ukuthi uyamsiza umalume la ngibhuduvika ngimvulela mhlo ngo-12 azangihleke ngithi upetrol anginawo angifakele petrol ngihambisa umalume umuntu nje thina osaziyo ukuthi siyaphila ubhuduvika okwabiyela laba abaningi futhi bangakithi abangamfuni angazi ngicela ukuthi siyilungiseni baba uMsweli lento nje ususenzele yona enkulu kakhulu cishe ibona ingane ngamalume engakanani ayisebenzisa izingane zamalume kodwa umalume angathi uyashona namhlanje kunabantu abazofuna uzoma phambili bezositshela ngomlando kamalume lo menzela lengadlile umalume abanye abekho la nje uyabona siphelele kodwa umalume engashona bosisusa thina befuna ukukhuluma bona badumile bakusekulungile Ama-solution madoda usigqibo sentambo hayi mayikhuluma yena kadlala uyanemba futhi kalokho eyale right yazi la endimeni kweza siqedisa isizungu ezokujabulisa abantu entertainment kunesikhathi lapho izinto uma ihamba kahle khona empilweni zihambe bese kufika lapho eyiphelwa khona ukusebenza nje ne-entertainment kunjalo-ke kunama-challenges uBaba12 unesikhathi eside ecula indimeni kodwa nje umculo wona nje uwodwa awunamali ayikho imali laphana mhlawumbe labantu abakubelieve lokho akunamali laphana akunama-benefit akunalutho lokhu okutholayo ukuthi wena osukucula wenze sure ukuthi yena uyakuthatha ukusasamuye lapho wazi ukuthi khona kuzokutholela iprofit kuzokutholela inzalo nawe lokho okungozwe ukuzobuya lapho ukusebenzisa kodwa nje imali iyona engekho yes siyababona bevela ku TV bedlala kuma event beneyimoto benemizi but imali nje ayikho cause ucula akuyona into epermanent abasuke benenhlahla abantu abazokucula kuze kufike isikhathi esithize nibabone hayi ubani seqhubile kodwa if ayikho into ebusiness oyivulayo kuba i-challenge as much as usigwebe ekhuluma iqiniso futhi ubeka kahle akabazi laba abantu akababoni abaveli kodwa mase kushonile umalume wakhe u12 kube sebeyinqwaba laphana sekuvela abantu angabazi yes kube kunjalo kodwa engathi amacika kithi engafunda ezimene njengalesi ukuthi yena uma ucula yiba uzama ezinye izinto empilweni ezokufakela amasente enyana noma ngabe ufuna into ezoyidayisa abuvula i-tuck shop i-tavern whatever le obona ngathi mhlawumbe ingakhula ngelinye ilanga ngoba umculo uyashiyana endleleni omasipala bazokwenza lokho okungangamandla abo omasipala babhekele nabantu abaningi ayeke bekwazi ukuthi benake mhlawumbe umuntu oyedwa isikhathi eside nabangadlala leyo indima leyo ngaleso sikhathi kudlula yes ama-grievance kaSigwebo right ayiqiniso kodwa ke apha amakhampani mhlawumbe naye isebenza ngaphansi kwawo uBaba12 wona imali la asayidlayo because ikhona imali uBaba12 anayo abangakayidedeli amakhampani ayesebenza ayicula ku-AM Record asavalwa yini uSamro yena sewavalwa yini ukuthi yena imali zakhe ama-royalties because wacula nabantu abaningi lo mali le isasekhona
ingoma yaba-12 isadlalwa somewhere kuma-radio station nako TV zikhona ezisadlalwayo. Iphi lo mali leyo? Yizo izinto ezibalekile lezi engathi abaculi bakithi uma ecula engani bangasondelana nabantu abazi imithetho abakwazi ukuchaza ama-terms ukuthi lokhu kusho ukuthini, lokhu kusho ukuthini. Imali yakho ngoba sekanje uzoyithola kanjani, uzokwazi ukuthi uhambe imiphi iminyango until uzoyithola, ngoba ekugcina kosuku singakhuluma yabona uze kudabuka umlomo, kodwa wena as a person wena responsible for impilo yakho. Imali oyitholayo usadumile, izinto esahlangana, yenza something. Abanye bacupha nemiqasho, abanye banama 7 seat imoto bayifaka line, abanye banamatekisi because they know and they understand ukuthi na umculo ongabashiya endleleni. Ungathi usadumile kuthiwa ushaya ama-million ku Spotify, ku YouTube, uhamba imicimbi, kuvele kuthuleke the following year uhlale ekhaya nama-awards akho okade wawina, kade kuthiwa wena uvalile, uyaziwa. Umculo unjalo uhamba ngesikhathi, nanokuthi na abantu basakubona ubrelevant bakho until nini. Uma sekushintsha lokho nawe uyashayeka. Yileyo nto nje abantu bakithi engathi umuntu engaba nento angawela kuyona engaba yinto ezomsiza ngelinye ilanga. If singaba nalo mentality leyo sizoba right, ngoba le mali yokucula iyaphelela, kuya ukuthi yena uzoperforma kuphi. And abantu abanjengobaba u12 angeke beperform, sebadala kakhulu, kodwa ukube kunezinto ezithize akwazi ukuthi akhandele nje abantwana bakho ukuthi lokhu bantwana bami sesizozama ukuthi siyiphilise ngakho kusifakele ngamasentenyana okuyoba right. Mhlambe nabanye osomabhizinisi bebekwazi ukufaka okuncane ukuthi hayi baba ngoba unento ethize ithi siphosa okuncanyana ukuze ukwazi ukuthi umsebenzi wakho ukhule. Injalo indaba engazuthi sibe kakhulu siyodibana ngokuzayo.